kubor nakaslem jong unong san Hima. Kajing tua ke Surok halat dom sekian. Kebadon haneng ke senong penden susau. Kalenti na Mawsynram Balat. Kebahap hais Kasihil distrik. Kalawan ra ya kajing sengusi. Namar uwei Pulit Ophisar. Ubadi pej ya kadangar. Police outpost. Ula Khlad no ha Shiteng lenti. Ha kepor baki pajba na senong nong thamai. Kidang yarap bandara ya u. Bat ki Pulit. Banyait na jerong Riat. Namar kajing bomlat ki kali. Na kajing tua ke Surok. Kanai kajing Khlad une Pulit Officer in charge. Kadai ke balajia haka kandil terik mentau benai nailar. Haka puar nyau baje jenmit. Namar kajing Shiteng jur. Kebalawan kit ya u na dangar. Ban lejra Shashelong. Henry namar kajing bomlat kali. Na kajing tua ke Surok. Lasakut hasnong nong thamai. Kumta ki Pulit. Ki balit senran. Kila khot ya ki breu. Na kanai kasnong. Bakin nyarap lang bandra. Henry namar haka jingdum jo kamit. Bakin jingyat kilinti klau. Une Pulit ula Khlad no. Syaban poi haneng. Kani ke jaka batua ke Surok. Haba penti kena ya kene. Unok tok kubor loyo bani keren bat urang ba senong kadangar. Ba ham simli. Bebelapan pau balada kamdai batua ke Surok. Une Pulit Ophisar udang don ke jingkermen. Ba udang yo ya ke jing sumar. Ha hospital. Laladai ha Mawsynram CHC. Ni syadu Shalong. Henry namar ke jing slam daki kenta. Manra ya u na jerong Riat. Kalapan long ya une Pulit ban Khlad shua ban poi biang ha Surok. Kumtaw lakan tu ya kesurkar bahkan senapan state ya kedai kesurok. Bahkan paru ya kesurkar bahkan Pak Bujuli da uwe Pulit Ophisar. Menpej ya kadangar outpost. Kamtam hakan ne kejing perking habadang ya kun ya keklam coronavirus. Habaikran beru MLA ke Mawsynram constituency. Uba HM Champiang. Hakapor boleh jurip ya kene kesurok. Rengkat ki engineer ketenat piludi. Kebadai mentah kesengi. Kat kena terik nailar arjar puwe. Ulapan pau kejing susi. Habau loyo ya kene kubor, bana kadau kejing tua kene Surok. Pulit Ophisar jong kadangar outpost. Ula Khlad no hakapor bakidang ra ha Shiteng lenti. Coba ngisu uyo jeng tiap bah kini kejing tua sinongkong. Ba kadon uwe osi jong kadangar. Uyap no pas Shiteng ti nomor Riat na jerong Riat bomlai kene Surok. Hai ngasuk ngarung ayo ya kata ka kubor te kalong ga jingjia ka basosi siapa kan dia kumta le se ngimla le ye namar ba ketua no Surok te tarai ke kam suki ke jingkit jingba ban penpoi ya utau bapang sya du sya ke jaka sumar Tarai kamdai ke sibuk ni mah nomor ba Surok atau hang ne habiat na jerong Riat. Hoi em kadai te hai di por klimat te ngimla ban le ye namar ba nakaliang ku mangalai batai fi na du ka janmit khat sau tarik kibreu no ka PWD bat kontraktor ki tre mit bat singi ya kene ka kam ki persangkat bala ndrai pilayu i di kmat lajong bakar Riat ke jeliu ban ni kamlong ka suk kata ta ban senai kene ke Surok tingi sania ban ngi nginget ba kene ke Surok ngini ayo ban pelaj no apo arsingi Hang ni singi don ang kecikta ya kamarbam mati ong ba poi spa itu. Ka kata bahai kamarbam mardi namar ba pilai menta ba ki kali ki bade ban plej chasor bat ki bade balik Mawsynram ki hab yang siliang sene ba ki bade balik sha border ki hab yang siliang te hangne kakit kaba udaju ru ula hab ken te namar kito ginong di nong thet kamot ki hab ya hab benrap ita i jinglut by kit by ba te melalui ini namar ba kadai ke jingjia kamdade ba thau manor kadai natural disaster te ngihap yamat hi teng teng komne ki jingye andre ki pai ba ki num so e ya kane ki ngi so tho nakaliang jonga komunom ikmat nakaliang ki PWD ki letre kat bala ban pen kloi ka kam ban ngange hapo arsngi kane ka kam kandep ban pen suk yu pai ba